O le tusi mua le apostolo Petero. Mata upu mua. O le whawhetai le atua ona o mea ua fo ina fua mai. Ia nonofo ma le ami o atua. O ua Paulo. O le apostolo Yesu Keriso. O la utusi le nei e ua umau. Ma ua whaata ape ina i pono. Ma Galatia. Ma Kapatokia. Ma Asia. Ma Bitunia. O e ua filifilia e tusa mona mua i silafia e le antua le tamaa. I le whapaia ina e le anganga. Ia i wai i le ngawai ma le saaluunga o le toto Yesu Keriso. Ia whatele ina ia te autou le alo fatu noa ma le manuia. Ia whawhetaia le atua le tamaa o lo tanto wali i o Yesu Keriso. O le na whanau fōwina i tanto ona o lo nalo fatele. Ina ia iu i le whamoe moe ua ola. I le toe tū mai o Yesu Keriso na i e uoti. Ia iu i le tofi e le pala. E le aise le anga o iai. E le mamai lava. O lo teu i le langi mo i tanto. O e o leo ina e le mana o le atua. I le fatua tua. Ia iu i le ola ua saunia. E whaalia mai i ona po e ngatai. O lea ua outou oli ai. E ui lava ona whaano no outou ina iaso nei. Pe a whai e tatau ai. I tofotofonga ese. O le tofotofo foi o lo outou whaatuatua. E silisili o nao ngā i le aulo e whaumatia. E ui lava ina tofotofo ina i le afi. E avea ma mea i ui le viinga. Ma le mamalu. Ma le manuia pe a whaalia mai Yesu Keriso. E le o ilo antu outou i ante ia. A walo lofa i ante ia. E le o vaai atu nei foi i ante ia. A o lo whaatuatua i ante ia. Tau te oli ai ma le fia e le matalatala ina. E sili e se lava. E maua foi le unga o lo outou whaatuatua. O le whaola ina lea o outou wanganga. O le ola tanga lea na tau sa ili i ai ma tau suasua i ai o perofeta. O e na walo ia mai lea lo fatunoa o i ante outou na. O e na sa ili po o a feo na po. Ma le winga o na po na whailoa mai e le anganga o Keriso sa i totonu i ante i lantou. Ina ua mua i whailoa mai o ti ngā o Keriso. Ma le mamalu e muli ane i ai. Na whaalia mai i ante i lantou. E le o nao i lantou. A o i tātou. Na lantou tu ina mai ai ia mea. O mea ia ua whaamatala ina atu nei i ante outou e i lantou o e fulafula atu le tala lelei i ante outou. Ma le nganga pa ia ua awina mai le langi. O mea ia e nau ia i le au angelu i le fia matamata i ai. O le nei, i outou fusia e isuru ngā titi o outou ngā faufau. Ia whautauta. Ia anto na whaamoe. I le alofa tūnoa e mōlia mai i ante outou pe a whaalia mai Yesu Keriso. Ia pei o whanau ngā wai. Awana i whaatusaina outou e outou i o outou tu ina nautu wai. A o vālea outou. Ai pei ona pa ia o ia na wala awina outou. Ia whapea foi outou ona pa ia ia outou a mi uma. Awa ua tūsia. Ia pa ia outou. Awa unei e pa ia lava au. A whai foi tau te wala awa tu i le tamaa. O le na te le whailonga ina tangata. O le na te whaamasino e tūsa ma le ngā lue ngā tangata e taito atasi. Ia outou no nofo ma le mata. A outou o au mau i nei. A wawa outou i loa. E le itongi o la ina outou i mea e pala. O le awio po le au. Na i la outou a mio le au ngā. Na tuina mai o outou tamaa.
A o le toto ta ua o ke riso pei o lo le tamai mamoe le po na lava. E le ai fo iso na leanga. Na sila fia lava e ia na mua a o le i whaavaina le lalolangi. A ua whaalia mai o na pone e ngata ai o na oto. O e whaatuatua i le antua talu o ia. Na ia toe whaatu mai i ante ia na ie uoti. Mana avatu le mamalu i ante ia. Ina ia iai i le antua lo outou whaatuatua ma lo outou whaamoemoe. Ua outou whaamamai o outou loto i le ngawai i le upohoni i le ngata. Ua i ui le alofa whaamaoni i le auso. O le mele i matua whea alofani ai outou ai le loto nau. Ua whanau fawina outou e le o le fua e pala. A o le fua e le pala lava. O le afionga le atua le ua ola. Ma ua tu mau e o i le whaavavau. Awa o tangata umalava e tusa ia ma le mutia. O le matangofia umafoi o tangata e pei o le funga o le vau. E mangu le mutia. E to ulu foi o na funga. A o le afionga le ali e tu mau lea e whaavavau lava. O le afionga foi lea ua whalafola ina atu i ante o tau nā.